Polisi yachera kwetorora umwanya gw'urukombe kwa mukanyi nibera ha right road rugutonyi igendo rwa Hoima Fort Patrol nkwe kushangaho imitehimbwa ya gavumenti. RCC w'orurembo rwa Hoima Badru Mugabe nagira ngo mukama wa kanyine rukombe kwa Simon Mugumisirize binjo bari kumanya nka Young Omushuubuzi w'amasomo mu rurembo rwa Hoima atwire nacume nama n'abarukora rutindo rwa Bujumbura okwibe imitehimbwa ya gavumenti. Anta utakugirizwa kakusinga hapa bakubana nayiwe ntungirege esimu kuruga mu basibensi nibamanyisa nti hariho ebintu bikwibwa kandi bibege nibibwa kuruga ha site ya emuhangudo zitukora rundi orutindo orukuruga mu town ni rugenda Bujumbura East hakisaro aho ha Washing Bay. Mugabe nagira ngo imitehimbwa batwire no bagiye bakurwa mu project ya government ya USMID okusiyova bakwatise kamera za hamahanda. Twagenda honderero renu ibagetikire imitehimbwa n'ibintu bindi ibyo kombeka ibiresibiye bisibira omaiso bakatale ka Hoima market hakiombeko kya ikikombeka bakikalina kikombekewa ikyamugumisiriza Simon abasubuza bakiro bwingirunda abantu bo Hoima City ubamanyire nka Young Eddie. Mugabe nashobora ngo bushuma bw'ebintu bya project za government buhingurine nkwe kujumira ekikorweki. Abakomerwa nibaza kutwarwa mu koto bajuna n'umushango gwo bushuma hamwe n'endijo mushango. Gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.